Hane jota bien zirenie, da fabrikan onduen lurpien egon zan galeria handi bat einge. Zitzaban bombaz. Baina, afabriki zu hemen egon da ikusi horretxietara da zinen egerten fabrika dauenik. Zedana egon zan, da gero soldeu esartu ziren y esatuzkuen guri. Por eso no han bombardeado Alberique, porque decían que tenía fábrica muy importante, pero fíjate qué listos son. Egon zan dana fabrika guztize, handize, pintxeute, naranjos, arrozales, pizkaturrindik, Camuflante. dana zan campue. Por eso no encontraban los nuestros, eta zelako amorrue, eukiti euskune, laguramak esatuzkun bai, ojalá, amorrue, ez berbai behin, ni, joen, joan zizenen mota bien bailie, da, etorten ziren jantzan, da, hori itxi ez, nosotros ponemos el baile, aquí se baila con nosotros o no se baila, ala, a tomar pues algo, no, a pasear a la glorieta.